Ma'am, Grumzer, don't agree with impact news. Nay, Raj Nongthombam, Manung, Hutna, Harry, 360-degree analysis of news and events. Ta, Ma'am, Butar, Nokcheri. Novel coronavirus, Napiri, which I think, or in a machine, a Pilakatabacho, which I think the Gi Kanjanabang Gidamakta, Janabitamakta, India, Gaminatongan, but steps in locally, step Mayam Sigamon, the Quadi Chaupaci, State Kudimakta, lockdown, Tonabagi, the Makta Piki, directive, Basini, Masik, directive, Sigamaka, Manung Chana, Habatari, Manipur State, Gamenasu, Nasi, Panto Kibadun, Cabinet, Mipamna. State Pumba Kudaktagi, Lagliba, Mars Kitari Kuntramatoya, Sipau Basi, Tasi, Lodri Paubasi, lockdown to Nabagi Ware Blokre, Manipur lockdown singer Sitagi Hokre, Aduga, lockdown to Basita Maruna, thing that is a thing Basi, I think Mayam Salatoya do thing with Dusam Latoki, Latoki Valere Maruna, who interested Habitat Manipur Gatopa State singer, Lona River borders in Sil, Toroni Marmada Madudagi, passenger, Putopus and Toba Langaki, Amadi private garishing su, Chatpayaro have given Sani Madudanatan state, Manuda River passenger Gari Mayam Singh. Public as well as private ki gari में हम सिस्टर पे यारो except पोचे पुथोक पुचन तो बाकोई चंग दया द पोलम सिंह पुथोक पुचन तो बादु मगारी सिंह दी यागनी है बनी लोइना ना कोई की दुकान है बनी शॉप सिंह पोचे योन बा फिरो न चिंग बा योन बा सिंह मॉल मार्केट कैथेल न चिंग बा सिंह कमर्शियल एस्टैब्लिश में हम से लोइ थिंग जले अदुबो ग्रोसरी जाना था ना पोलम सिंह योन बा ग्रोसरी की दुकान इंजांग ना पी योन बा वेजिटेबल की कोई की वेंडर सिंह अदुगा मेडिसिन हिदाक योन बा फार्मेसी सिंह संगोम योन फम अदुगा एलपीजी की गैस की एजेंट सिंह अदुगा पेट्रोल पंप न सिंह बदी मसीगी अथिंग बसी लेरोय मखोय दे मख हांगनी हाबी वहम सनी लोना लेंगा की डिपार्टमेंट सिंह होम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट जीएडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंह रगी हेल्थ डिपार्टमेंट फायर सर्विसेज prisons power mai gi yamaru ba duge phd sing yamaru ba municipality sing regi consumer affairs and public distribution nic haibo mayam se loina mak hangani loina bank hangani atm hangani print electronic media aduma hanagumna aduma hangani it amadi it enabled services haibadi postal amadi internet services sing yauna sise loi hangani hospital optical center sing hangani diagnostic center sing loi hangani aduga pharmacy sung sa haja gyuna maina hidak yon basing loina hangani hai wafam ne loina na khoi restaurant maroina yum dab khoi home delivery pi ba dum ba restaurant sing gi damakta di madu hangani habi wafam sing asi phongdoi hangoi dum mayam su list pi thoe hanga dab su list pi thoe dun miyam na wafam si si loina mamuta na khangang mani lockdown manung sita kari kari lock tok duina kari kari na tori duna habasi manaboduna coronavirus ka mari lena la iba lockdown abdi miyam na Lainari ba wakalo na sige matang da kanana na gadamakta nga si impact news ki students library si joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ke spokesperson Ningombam Bupenda ne hamta da Bupenda Mukchari welcome to the show appreciate you joining also joining us CPI Manipur State Council ki State Secretary Oza L Sotinkumar ni Oza Sotinkumar su tara Mukchari welcome to the show appreciate you joining to ngasi ki thorom si aduga ngarang dagi hogjar ga ngarang ni agenda Manipur ni ngasi na Manung Hutna ni ngarang dagi haujaga ko gi Manung Hutna gi agenda gi studio sida ko gi panel su mi ani ani dagi hana kaujatre hana hom ko romani hom ko matam na ko gi nang nabi sang se physical context jamna hengalak pani na ko corona virus na mar morga social distancing yam drabada meter amagi minimum gap thamo hai ba sina mar morga hoji ko ngasi panel sida phaminari ba ko ahum ba hai ba tare sida leinari ba gap si yam drabada put ahum gi matakta meter amagi matakta gap si lehan na bidamta ko panel list ani ni khakau jabani adu ngasi ge discussion ase political discussion nate kari ge damto hai matam covid hari ba covid 19 si thengna nu ge damta lenga na tongan tongan ba state mayam la kholi masi mai pahan no hana badal koi lenga khata da thadok pa yaroi masra tongan tongan no political parties sing miyam CSO sing mayam na contribute to ba suggest to ba tori ba thaba sida kari kari toruga hena phagal hanga da ge habagi matang duni masida critical oiba analysis na ta criticize lenga ki thawang thorom sing da criticize to bagi discussion du natre only suggestion feedback pi ba kari kari to ba ya ba haimna sing bagi matang da khana bagi tanja duni ahan basi ai Oza Sotinkumar diga dum lakchar ge oza ngasi lockdown ki stage pabu yore lockdown se mari da koi precautionary measure hai batare koi Manipur da hujibu na positive case amat later ni confirm case se mara badana sumba positive case laktan ge dam da social distancing da gi horaga quarantining da gi horaga koi ngasi gi keno si koi gi lockdown hai tare sibok yok se labane sigi steps sibau se da oza na thengna birakpa loophole sing hai batare masi masi to masi gi mathak ta hai tare cc toroga di koi de hena kana gani entra miyam na lockdown le mani miyam thanari ba awa basing na cc ogani marabandra adai du da koi attention khara pibam thoi haina khan basing hai tare ozagi ma kedi kari thambini takpi si am sumi maru hoina hojik koi corona virus ki covid 19 gi yam sathi ba prithvi gi leipak ayam bata hai bi ya sum yam sathi ba leina sina mathang mathang sandorak tana maru hoina
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯍꯨꯕꯥꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ COVID-19ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯛꯅ ꯁꯝꯅꯔꯨꯔꯒ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯛꯁꯟꯅꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯧꯅꯒꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯆꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯁ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯇꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ COVID-19ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯒꯗꯧꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ 31 ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ 144 ꯃꯤ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯠꯄꯤꯕ ꯅꯩꯕꯤꯕ ꯐꯨꯕꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ COVID-19 ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯍꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯊꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯦꯟꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯡꯉꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯧꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ USA ꯗ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 170 ꯔꯣꯝꯗꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯕꯨ ꯍꯟꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯁꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯇꯅꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯅꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯝꯅꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯎꯗꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯖꯦꯠꯃꯛꯇꯁꯨ ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯀꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯊꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜꯂꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 10,000 ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗ COVID-19 ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯏ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯤꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ 3ꯗ ꯍꯣꯡꯅ ꯈꯔꯗꯪ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯆꯦꯡꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯜꯂꯔꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯅ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯌꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯁꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯤꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯪꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ OPD ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯨ OPD ꯊꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯝꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯗꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ OPDꯗꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯌꯦꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯁꯤ OPD ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯇꯥꯒꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯃꯗꯨ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯃꯈꯥ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯍꯤꯡꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯇꯥꯜꯂ ꯆꯥꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯕꯖꯦꯠ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯦ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9-10ꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯔꯤꯛ 38 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥ 9 ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯁꯤ 9ꯗꯤ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ 9 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 99 ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 99 ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯜꯁ ꯑꯐꯦꯛꯇꯦड एरियासिंगसिदगी
affected countries singsidagi Manipur da changsan kharaba Manipur macha mayam ama makoi list ama secret document ama madu koi social media da wai charak padagi viral warak padagi miyam ne hari 99 individuals se marfutra ma panchakrai da chakra bagi habi om aru interstate India ge tonga ba state sing da hujik affect o mayam daren maram dana atop state Delhi dagi obi Chandigarh dagi obi Mumbai dagi obi Bangalore dagi obi Kerala dagi obi hari ba state sing dagi mayum da hanari ma mayam se karam to so koi quarantine tau de to marina home quarantine tau bagi advice ko madi pi khibal legiba mali maram dana swai sida akoi kari section tharang to mathau tari lockdown di lock to kare komai yeng be Bupenda lak chage Hajik akoina hajik ki phangba paw da akoi gi domestic flight commercial flight si hold tawre haina hajai madudi akoi gi Ministry of Civil Aviation na tholakpa amana ngasi 23rd March ki 4:49 PM na thokpa aduda the operations of domestic schedule commercial airlines shall cease operations with effective from the midnight 23:59 haibidi pung baro nungdang midnight on 24th March 2020 dagi aduna haibidi 24 ngasi numidanga hayeng haying ngasi numid tarik kulum dogi ahing siga kumari ki lona bas hai tare koren ahing ngai hai tar tang kun mari yes adu but hajik si koi gi masi gi movement si mayam ama thingilai rei koi gi Manipur da su lockdown tawri adu sigi kaino si koi gi hajik ki lairiba total lockdown asi koi gi state ko ina masi yamna laibak phabani haina thamjage kari gi no but the question is lockdown से भारत की इतिहास ता मसिगु मखल की lockdown से आहान लो ओरंगनी हाइना थाजै yes british matamda matamdugi makoi gi plague narakta na Bombay province da mi 12 millions haibadi mi akoi gi 12 million से masi shi khiba madudi crore maga lakh kun 1 crore and 20 lakh se aduna madudagi akoi gi ngasi di epidemic diseases 1897 se semakhribane British na mi mayam sanghan bagi damakta aduna same thing madugi ek to ngasi di invoke tawre hairaga aduga loina na koi gi atopa ek mayam amsu lei adugi matung ena ngasi hajik lairiba koi gi lockdown asi violate tawba disrespect tawba sibu moina punishable oini haina su iri adu hajik hairi basi ekoina lockdown asi masi yeng dringai sida ekoina yeng jagadoi di hajik lairiba koi gi en covid 19 si masi yana laibuk thiningai amana ngarang su thokre hajis ki thoi despite ekoi gi masi ge sensitive oiraba timing sida ekoi gi north east ki praja sing mongoloid fisher sing sida racial attack pa ngarang da su ekoi gi Delhi University da like tamjabi satri nupi amada Vijayanagar hairiba lam da double story da attack taw shalakpa tin ngasai sijalamba adura hajiki point si FIR budi pale FIR pale ba section budi only akoi gi modesty of women hurt tawgi ne na pale only section amaka tawdu bu yamna maru oire ba silami ba tin sisalami ba mi dupa du ma gi tin du da corona virus yaudabra khangde ba adu kara khangne hojiki furam banate adegi mi du any sort of physical assault tawramanate hojiki matam sida in COVID-19 sina mada natana even Twitter da social media da koi gi north east ki mi sing da mostly ladies sing da adu da natana Gujarat ki Ahmedabad da su Calcutta da su Bharat pumba da masida natana koi gi Bharat pumba sida ignorance ama haibatare mayam se koi gi unscientifically buki de kiwa koi gi saksi uraga ai gi isai own classmates so koi gi Bangalore da some few weeks yamna tha amarongi mamangda hapta ani hugi mamang da Bangalore dagi mana mai thorki na tawu matam sida Uber khangde ola khangde even auto phaba matam da mi sing duna akoi saksi ura pugi de kiwa siguma makhal gi genuinely akoi gi kangbu yang waja ba sisu dum lai masigi da mangte na ngasi Twitter da tweet tawjagi Bharat ki Pradhan Mantri na sidi yamna genuine oiba issue sida at least magi comment magi wafam ama thamanjaningi haidara aduna du oi khraga hajik as a student of physics tamjarapnina sigi science si hajik laiba gi akoi gi in COVID-19 sigi matang de research ki damangta koi gi Secy na Cambridge share akoi UK da laiba the Secy Institute se koi gi genome gi aduga masida moina tawriba project si tawna ki damangta 20 million pounds
sanction tawre sigi akhoi kramai to vaccine je koina semgani hai matamda adu masigi vaccine sigi matang da hojik mayamna hainari se koi stage 1 2 3 haina leiba stage 1 dan ai je foreign country koi affected country re chalu rai je pa ga la adai je test tawre ai stage 1 na leire ai stage 2 dana ai je lae adega ai ga sokna samda mi am degi mangon da mu transmit tawre adu stage 3 hai si mapana su chattaba bharat masa bharat tal leiba singju hojik sigi case la iba anu sigi stage 3 ki ai koina mokoi ki graph ama yekpa matam sida hojik ki graph si la iba number of patients si graph si ai koina linear graph se ani thok na he ku bi maram di amana linear graph amana exponential graph haibadi linear graph sida di asuki mati akoi curve si yang wangkhat kreba adu logarithmic graph na akoi exponential graph se log ki form the whole kan di hojiki magi log ki form the exponential the peak do shi magi rate of the growth of the hojiki affected keno duni patient dune ba adu ki rate of growth to khang har ga di logarithmic akoi ki graph si khang ba adu da di akoi ni yeng bada at least yamna adu ki matik steep the laitri ba at least controllable oina khara gi akoi ki stabilize oiri ba adu madu hai dana hojiki lairiba akoi na lairiba hojik se akoi na mi binary si akoi masen marakta community spread torakadra stage 3 sida lakadra hai basine ba karigino hai matam sida ngarang pradhan mantri ji na 5 pm da mayam loina buk thoga khuba khubi hai base symbolic ne ba adudagi hendok tana madu nataba mayam mana su khalu da maram di prime minister gi bhasan da hai base ngasi gi akoi gi public curfew sidi beginning of a long kanone na hairiba masidigi henna chaur ba koi battle am lakhi dawri na aduna haju akoi na masigumba lockdown se kari gi darkar ho hama tamda lockdown se bharat ko chaur ba 1.23 billion leiba sida di masina tragari upai se laitaba kari gino haiba matam sida di akoi se haju akoi da natana prithvi oina masigi cure hoi US ki Donald Trump na di akoi gi hydroxychloroquine plus erythromycin ga masigi combination si saba phai hai adugi adubu magi kaino suggestion ne adubu even haju Germany ki chancellor and koi Angela Merkel adigi US ki vice president hai bare sig mo ji quarantine ne even adu ti lair da koi ki political leadership chumne ki politician nattaba political constitutional post lairaba sing si da su mayam nari adubu sigi matang si rai koi ne research se haju ji kanna koi gi Nepal gi koi gi patient hai batare madugi magi hajiki en covid 19 na khraba madugi magi koi gi swab to lauthoga adugi genome mayam du completely on study tauraga research paper oina whole adugi genome structure dugi kaino koi ngasai publication gumbadi hajik su leire despite that madu lai haiduna su hajik thoiba problem si one hariba China gi one da di masi phagre hai now news reporting se makal le maram di China gi tholakpa news agency du gi news reporting duga som da Hong Kong gi tholakpa news reporting duga aduna tra Taiwan gi tholakpa news reporting duga masigum bagi conflicting area khara adegi even to the extent haju ji akoi gi World Health Organization as high riba quite fast China da lakpa matam da di tha ahum change ba mi lak ama na ba adu China sigi matung sidadi next China dagi akoi en covid 19 sina mapan da lakpa matam sidadi within 12 days da mi lak ama infect to ngam ne adu hajik China gi one area du dagi hajik throughout the world hanari masi temperature wanga phani ai hajik Africa da su even akoi gi southern hemisphere gi da lairiba Australia summer season lairiba si hajik tau ajiki en covid 19 je la eba aduna haibadi sigi si saraga farakani haibasi su it is not yet confirmed aduga loina na akoina yengdo hajik recently akoina science ke some research se update se sum search toba matamda even akoigi sigi vaccine haibadi TB gi vaccine BCG na hajik moi anoba makhal amagi thangdore hairaga masi kamai tawdana similar masi kamai na somehow akoi gi cure tobri nattaba maramdi en covid 19 sira laga tawri basi seng na hairaga di akoi gi immunity se handa han bane immunity se kamai na kankar hangani haibudu mo ji yam kanna sari tawri but as a whole
sigi vaccine se laga so it will take at least 1 to 18 months na hairi ba 1 years to 18 months na ado maraka sida khwai digi koina yamna nungsa thiningai oidi budi lockdown sibudi lae ngasi dagi yam phare hafta ama leirasanu hafta ani leirasanu tha ama leirasanu in some article that India da ngasi leiba film se Iran da leiba sumaina April sida tawrakani haina su inaba article mayam leiri aduna hojik khwai maru oi se lockdown sina amuk up live up tawra matung dadi me dadi karam tawdoi no ba maram di aikhoina tawi sidi only prevention ne ba ado hojiki aikhoina even Donald Trump na su haidi aikhoi se lockdown tawna leiraga su hojiki virus to khoi kamaina combat taw gudoi no ba anu sigi matang sida aikhoina yamna aikhoi gi luri basi aikhoi sida hairagana aikhoi gi say for example Manipur gidi rims ka jenims ka da isolation center oin onthokre isolation center oin onthokra mina ato pa laina narak pa yai maram di yum manung da adum lai bai se suppose issue mayam tholakani hypertension gi issue natraga any akhoi gi blood pressure related issue natraga any sort of issue se adu ka loina na yam na khoi na critical point am oi se high river se akhoi swai da tawi se amaga se haibadi in COVID-19 naramgani haibasi ikainaba adu natraga aikoina suppose mi anga khut shop na roga khut kase hamdok base he ikainaba mi amne handshake toraga akoju namaste tawse ikainaba masigum bagi ikainaba si masi hojiki matam sida de koina scientifically oina masi aikogi government na aikoi impose toba nataba aikoi isa su wanda leiba prajaduna yamna discipline leiba adu at the same time aikoi gi infrastructure se aggressively khwai maru oina yam technical point ai je nare na chingnara si ai je rims satle natra jenims satle adu jenims leiba rims leiba aduna ai si yengbidoine moi specific nurse duna specific surgeon natraga doctor duna adu nurse doctor surgeon du da man up kadaba gloves goggles adagi magi akoi whole protective akoi personal protective equipment PPE se karai buk laigrage haiba adu mo change to bo muksu darkar taiba even akoi medanta da laiba mo internal medicine gi head doctor nupi na haiba matam da so akoi na lockdown tawre na yum da laijaraga su formite haidana khabar laiba khabar lai ju da akoi gi end COVID-19 se settle tawramaga loireba maram di akoigi air da masi around 3 hours kumba lengam meba adu hard material da di akoigi carbox box kumba che kumba kari kumba di 24 hours leiba ngam meba aduna en COVID-19 do pa laga akoigi khabar da paksalo akoina pyro natraga sangom gi maku sangom yoliba cherang du da pyro aduna natraga loina currency not gi loina toktho aseba akoi imung da leiriba hui di khara phane hangdong se hangdong se asai dong chalurni aduga akoi hangdong si de yum da pullaga thamnadam ni na hangdong dun na makhong dun nil oraga laga phamung dong song kan amadong song ka ni madugi makhong du en COVID-19 pa amoi hai bisu akoi hasi khangdi ba aduna hasiki matang sigum ba formite ki kaino si su akoi na yamna concern oi pham to in okay formite ki wapum sida su koi attention khara taw mathok ta habni newspaper obian na tongan ba articles sing akoina loksaliba pithok pisan tonari ba maduda currency phau ba sel gi note phau ba yaurabni masri da mahik se karaguma amadagi transfer tarok targadi maduna to community da spread tarok su ya na du hoji gon di lockdown to ba na social distancing to busi da maruna koi defend to rine koi da sang tara badra khona bane dubu hari mahik sibu combat to no ba hato khina ba lehen gi damakta plan di hoji bogi onai masi state ki plan ori duni masi di koi national ki plan international ki achoba plan ora matung da koi vaccine natraga magi medicine singba putho matung da combat to banga maktu ni du hoji ko onai mayam se defensive mode loi leri oduna hari ba defensive mode se lockdown je hek uplift to matung da karamba film da karamba dasa da koi laka da habi akiba madi aduma ida makti leri on the note brent rozo ke brektam thonjar ke impact news peming tabra welcome back done wir bese manu hunani ya 360 degree analysis of news and events with Raj Nongthombam manu hunta ngasi khana jaribe basi COVID-19 ga mari leirana Manipur gi oina su laina asidagi ngakthok chanu gi damakta defend tono gi damakta lagliba March ki tarikh 13 mathoi phawba ngasi kudaktagi haiba tarik state cabinet ki mifamna warep loro matungda lockdown se lauthokre lockdown tawrbanina mi mari dagi hena punba yarroi adagi private ki gari sing mayam chathok jasin tawba
adagi khoi passenger gari sing habatar public amadi private ki lariba passenger gari sing aduga interstate ki photo pojon toriba gari me amse loina lep khragani adubu chang dabi adu essential gi item sing aduga dukan sing natraga adugo mari lebo office sing agent sing tiloina hanga legine habagi karam loan ga daba karam hanga daba haibna chingwe list me am lak thokre madu soina hek hokpada ngasi manu huna da lak thokki bele maram duna hairibo lockdown asina maram oirga khoi si matam kharge wena khoi si distance torg leiba habatare virus asi chen mi dagi natraga virus asi dagi khoi si distance torg leiba ne duna distance ta huda targate hoji khudak ta khoi me amse loina stage 3 da chakraga community spread habatare amana amadagi mathang sadona gi film da lakadra Iran gi case Spain gi case Italy gi case si film da lakidra habagi miyam gi mi paina badin madu laktanu bidamakta hoji si control torga lockdown torg leiba ne du lockdown se left tawr matung dadi amuk hari film da hanjala kadra habagi akiba du masu leiba mali adu hoji lockdown ta hudragadi hojik se hekta prap sandoki basu ya tu lockdown torga matam khar ngairing manu sita tongan ba hogi development mayam laktana laina asli nga thok chabang bagi film mausu lakpudi yari du hojik on khuda ki onadi o thokpagi mami ji kitang wana di tari matang se daina oja Sotinkumar da lakse basu oja nu sai koi party ki maike de tongan ba wafam sing koi lengak ta phongdok na gudam ta center ta chana gudam ta su leire habagi wafam na tung da tambir kari points sung no maru ina koina miyam da maru ina mathau ta ga dori ba sigi suma makhal gi koi pandemic oi outbreak amalak matam da koina tawwe ya basu kari paham thabi yam sumi takpi de hojiki virus sina laiba andaki march ki tarikh 13 thoi baugi akanba prevention ama lokhanna bagi sarkar gi lenga ke mekedi laure bu khongthang se yam thagani ngai ni ado sumba khoi march ki tarikh 13 ga mathoi sig matung da hena sathi ba phema masu matam tang oirpa yabagi aki bisu lei maram de hojik khoi malem gi oina tongan ba lepak sing da sigi sum hingalak poi wan China da khar control to buga pom se lakhar ga so aduna oireba kanose da khoi yam drabada tha ani muki khoi program si khoi miam da khoi yam ning thina sumba lockdown to ngi ngak natana khoi leina sina mi ga marakta samnaba tonaba si yari gai madungak thokna bu wa se adum tangai phadana makata ba khoi gi prevention kaya ma lowoi manung da lockdown amani adubu khoi party na maruina pamjari si hojiki lockdown manung da adu loina na khoi gi curfew tawre adu loina makhan kaya gi sumba thingba mayam sing si marakta khoi miyam gi khoi punsi da tangai phadana ai essential commodities mayam yam thina phangdragadi madu khoina khoi phajan nu thamba gi mawong da loina na khoi miyam se sum yum da confine tor leyo haibdi yar oido mayam leibani na sarkar gi maikei gi lenga ki maikei gi kai no khradi khoi tangai phadana paikhat pasi mathok ta brene khale han bra sai phongdok chakre madu di khoi gi state sigi oi budget da hojik miyam da zaki virus sina oira kadori ba kudong thiu mayam sigi da makta koi yamni thina koi paikhat na ba crore yam drabada crore lising amagi badak to koi budget da tangai phadana hapaga adugi sen mayam du kai tho ka da koi thawak khara tangai phadana paikhat pam thok price se han mo pam ni mathang da sigi koi virus si thengnana bagi dam mayam punamaki yamni thina koi diet amal longmina na bagi akan ba pil sema koi mai magi dola doli ge mo gi opam slate na yamni thina paikhat bagi yam tangai phadaba lai brain power adugo loina na koi public health ki expenditures si tangai phadna hengal am batai public health sai loin mari lina gre mai tongan ba koi gi sigi ga maile na ba makta da marks join phang da wa lady amagi wa lady anaba nu set ka da pizon doctor na sina ga da ba kari kara adu loina na khan kaya gi si adu hujik dei si budget da di koi gi health ki public health ki opam se yam ning thino ni yaw di hari ba adu kari no tok do si mayam si ma pan da pa law law ne ya ba si am roina health sectors da ida yam ning thina senya ma hazara thada ba ma tangai phan challe ne khale
ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 38 ꯐꯥꯎ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯟꯒꯅꯦꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯦꯅ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯖꯅꯙꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ BPL ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯖꯅꯙꯟꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕ BPL ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯂꯨꯄꯥ 5,000-5,000ꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BPL APLꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯦꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯦꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁ job card ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ 10 ꯐꯥꯅ ꯁꯨꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯍꯟꯁꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯦꯟꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 150ꯅꯤ ꯄꯤꯁꯦꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯆꯔꯥ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯌꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜꯒꯤ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯊꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯣꯡꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥꯛ ꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯣꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯗꯅ ꯁꯦꯟ ꯁꯨꯛꯇꯥꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯤ ꯀꯔꯃꯆꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯊꯥ 2ꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯔꯦ ꯁꯣꯏꯐꯗꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯖꯕ ꯂꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯁꯦꯕ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯐꯤꯌꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩꯒ ꯊꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯛꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ 19,000 ꯃꯥꯡꯉꯤꯅꯦ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇꯣ ꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄꯥ 10,000
Sina singmayam si private kamu de handa flight ki kanu haure sina singmayam singse sarkar na why Karnataka ki sarkar na lobungam warep lobungam me ba private koi kanu sing ticket maman hengat pe aroi adu flight cancel to matam da madu sen mangaloi dam ni gai se Karnataka sarkar warep lawe ba si amaru report mane na phause ba ai handa Karnataka saraga train da Kerala samna hona ba adu koi pisa ma to e sumaina koi gi maru ba keno me am sing se sarkar na koi gi lockdown tawringai ama tawringai toina na hujik yam sathi bre na sla matam da miam da kai no kharadi yam ni thina ma pibam sange adu kara sang ba yes long term plan ama sange ba adu orgadi ekhoina mapan thokpa yaroi haidana hekta mapan thore ka de phu dra kotana police na hekta namnur tawrani gai ba madu namnur thingani gai ba adu mi pura maksin oina sadana thakdana karimta leitana awama mayama madu marak tu da nang yum da tha ma ni dum confine to leida bani nangi kaimta khoi arrangement leite haina thambadu yaroi aduna ei khudam dum pijening yosi Kerala state tawrisi yes hujik lamatam da Kerala gi lengak na lupa crore Rising kun kai 20,000 assembly na 20,000 crore sanction to frame only for covid se fight on covid fight on only ko si 20,000 crore ni tourist adu rena na koi tha ani gi koi ration adu essential commodity sing se lem na pi gre okay pi ba hore maru na koi praja sing da adu rena koi tonga na muk health sector se masa crore changa am go mo hak gre koi yong tang yeng biyo mayam khang birang ni health ki ta kyam yauri ge si hekuru mana de yom budget sina ka shu to bong moi do ni ko hai se akoi the general budget particularly particularly covid se ga de ga tu ge wada ge wala itri ata si hai myam sing to kan da koi na ka yam yam to do ri no si ba rang khang da bi si le do ne adu ko le na koi yum da koi pi ri ba koi electrics sit ka no gi mais adu ising tha ani khazna ko okay adu ko ne school to mi be chhatra sing na koi gi kari gumba school thinga ba college thinga ba university thinga ba moi da pi ri ba koi tuition do madu tha ani di exam to khre ba okay sina sing mo program si sa phajal la khole ba adu ko koi gi sai aina haja kre du maina koi leina sina mara mor kan da office ka ba ngam hudra ba adu gumba mayam sing do mai tolo so ma hlo ya sumaina adu ko le na koi mid day meal ki facility kaya ma adu ko le na NREGS ki program ki facility me ama adu ko le na koi state na apik pa senthok macha se angalwadi gumba asha worker gumba adu ki mid day meal worker gumba masigi phangi ba kano sidi center de pir si am PA senpam se adu state lengak na yam ni thina moi state share si chong na hapsal la kanda riki yam sathiba basta kaya sing sidai adu miyam gi damak ta kai no paikhat khaya masi khoi gi stage te apply to bada yam lu na thoi khal maram di kai noi bo khoi lengak se center de paliba kai khum nazar ba bharat ki prime minister Narendra Modi gi adu lengak ki makhada ngasi su state da BJP na sason tawre sarkar pairi stage da adu ko le center is pan adu Manipur ki husi oi re phiu mayam sing se yam thina koi na phajana ni thina request to dana haijeraga adu ga koi pa ka patar ga di koi husi le si koi na maru oi na lockdown ge adu ge dai mayam haidai mayam sing se masi koi na ai pakachari di leina sina khru sandoro on koi sum matang sangsal lo ana sing le bong yo aru oi do ri paisa le te adu le na koi gi tongan ba hidak ki lang ta ki wa to aduna masi isolation ward ki adu gi da gi adu makhan ka ya gi thorang thuksin ma ya ma madu puna maksi gi adu le na khoi maru oi di ngasi miyams ai am ka so han jare madu di sadana thakdana yum da le kan find to ro le ba ha bi du madi madu pullaga thamba ya ba dong na thamba ya madu alternative arrangement ma am thina ing tap na gyan ta na koi na hajeri bi si su khara tabi raga madu suggestion ne na okay yam phajaba suggestion ni ozana thambir sei maru oina koi budget sema phajana ning tin le no matuk tai aru hari budget si koi health sector da yam ning tin thada ba matuk tare aduga mayam si yum da loin confine tawra lockdown tawra legadur mina hari ba miyam si gi damakta chana thangna bagi tha ama ani gi damakta kitang sang ba arrangement ama tawbi taragadi
miyam si yum da cha da thakan lai ba ha du yaroi da bani na soi da na dai du da problem lak pa ya ha gi wafum ni matang chei Bupenda lak chege Bupenda kari wafum thamin gi mayam si chara helaga lai ba yaroi mogi da mukta arrangement am thukta du Manipur gi particular context lak tar gadi kari matang da health ki area da having bra kari arrangement hen mathau ta yen khali natraga ko gi hojik testing gi matang da having bra quarantine gi matang da having bra da cha na thang ba gi arrangement budget kari area se da khare khena ko emphasis behending masi koi loina bak si holistic approach ta isat pata bani la ibasi yamna aikoina ngakningai oibasi saukhat le hairi ba 21st century gi 2020 yaurasi bukta sigumba en covid 19 gi magi yamna mutate tawba genetically mutate tawba aduga salu bada magi host to yamna laina immunity se man henjalaga maram di en covid 19 sina hongom do genetic mutation se hongam mani prithvi de lai mi different types of people across different continents adegi my different immunities lady ni because of the temperature weather region latitude longitude adegi magi upbringing food habit genetics ma maneba adu da even despite that sigi virus koi coronavirus hairiba this new coronavirus sina ngammaga la abaneba sibukta aikoi gi lairiba yes vaccine ama thanglorpadadi ngasai putorapuli sahi ama mokai sangni hajaragasu masigi virus sigi even the entire genome mapping sing asi bukta ngamdriba complete oina haji aikoi gi lairiba scientific community sidansu aduna despite this masine aikoina yamna sathiri di masidagi aikoina karmaina me yengba yage hai matam sida lairiba film asi haji world war 3 gi mawong mane and world war 3 gi mawong masidi entire world is a threat to human existence sigumba threat to human existence ida la kan sida di haji aikoi se tasengna for the larger goal gi damakta akoi we have to sacrifice some of our personal freedoms masidi karigino haira gadi natragadi manipur da amakak positive oire haiba matamda asuki mate kwai maru oina manipur da positive oire no tho asi aduda amuk yeng se to the ground zero level da karamba nurse na amuk nurse ani laibada nurse ani du gi marak sida psychologically lockdown bi aiba nang pairu son then me do positive oire maga sire na khalasi siba matam sida ma do sida mai dhabi yaroi masida phumba yaroi no tau abi issue mayam tholak ki bi yayo tholak ka dori mane aduna masi prithvi da amra thoktriba bharat natana prithvi amra thoktriba unprecedented madugumba unknown enemy ne ba unknown hidden ghost kumba ne ba masi al masida aikoina despite this masida lockdown to gusi masi haji ki oina di preventive measure ni masina cure dinate adu ba koina haji sida yenga ru syam maru oina in a very practical sense wari toba matam sida praja mayam siga sarkar ga hairo khangna ga do si information information ki damakta Manipur sarkar na sigi en covid 19 sigi damakta hoi Manipur ki specific oina say suppose me 99 adu kaino tawre hairo natraga sina ngasai quarantine tawre hairo quarantine tawri badu laikai adu dagi ni hybrid ragadi kamai khangni isolation si lai masidi free and fair transparent information thambi gadam public ta adu ki damakta public ta dedicated website ama Manipur government hangdok pigadabane masigi website sida information official over thambigadabani lockdown da sida sibi tauba adu da natana mi mayam ama sida kaino lady akoi da mark si lady globe si lady sida nurse si lady who is a concerned doctor ko adu doctor ne hayeng torokan da mi ama sibi yaro kan doctor masen chena gidana director du lockdown ama sai buduna adu na tongan ba mani adu adugi masidi very serious matter ne sida akoi na scientifically amuk yeng se hoi Manipur University ki chemistry department da moina akoi gi akoi khud ham na ba sokba hoi moi du masare hai that's okay that is well appreciable but hajik Alibaba na artificial intelligence ki cloud sijinaraga mayam da high riba world da kana guma na khoi gi sigi affected oiraba na da khoi gi doctor sing moi sing du sigi kana low bi ona adai hajik khoi gi roche ki kenoda clinical trial phase 3 da lai riba sigi vaccine sigi da makta siguma mayam amaga mayam se koi at least doctor natraga nurse natraga man sigi hiram sida thabak tawriba singju masigi ano upcoming technology maram di every 1 hour hajik in coronavirus na Google the search every 1 hour taw matam da there is always a change and update ne aduna even na koi India gi oina
private lab 12 private lab chains laire haire maduga government gi lairiba sing existing infrastructure duga combine tawraga moina testing tawdori hai akhoi gi ICMR gi DG duna di testing se darkar oirakan taw hairi World Health Organization gi duna di testing gi kaino se scope se expand taw hairi hajik US se testing tawri khuding gi mi myam affected people se hengala iba kangbu hana hai sina khoi gi India de testing se yam taw mandabadagi affected people se khangna da bo masu yai haina riba there are thereby adu oiramagadi madu gi duna silently community spread asuki matik asoba cause factor ama oirapasu yai ba but Bharat ki oina haji aikhoi da phangi ba ventilators khangde surgical masks khangde coveralls khangde natraga N95 masks po hai gera khoi sigum magi procurement se masi Bharat ki oina one window procurement system na ISLL Life Care Limited haibam na tawwe adu provider na Ministry of Health Government of India na oiba adu masi matang sida ISLL Life Care Limited na haidi si moina pa akhoi coveralls haib akhoi lead ke dorbe ngai fruit se si moina par se till May 2020 book 7.5 lakhs khatane ba but atopa independent statistics na parity per day da lakh manga change ba haibadi hajik chauna akhoi da hajik constraint oiragado sad lockdown na tongan bam na tham khraga ngasai gi preventive koi gi equipment sing se adu natana hajik amuk yeng se ba Manipur gi oina ngasi akhoi gi honorable governor thoi ba order du da loina bag yaw kre shutdown du da exception kharasu exception du da yawram da department amadi finance department ne adu go yam maru oina hajik lai se koi financial year gi ending ne ba adu finance department yawram dramin ma jo thingen ba ta bani adu somdari financial year gi March 31st book na fix ne adra Bharat sarkar na amasung akhoi gi lairiba state more than 19 states se hajik khoi gi lockdown tawrabani na sigi Bharat ki financial year 31st March ta loi base masi April ki 30 bu extend tawba natraga di akhoi gi handa ki financial year sigi budgeting se loi na bak awaba ma nangani ba aduna natna akhoi hajik yengado se lekai da yeng lockdown tawre phare lockdown tawbu si da mu hairi ba lockdown gi order si da private vehicle loi na bu chat kanon adu private passenger pu bani pa yes adu passenger ba sum sak kanon adu haju akhoi na yeng adu si khwai maru oina lair ba gari lejadaba sing moine ba yamna awaba oigado si rural area dagi adu natraga ina khunba paisa di paiba aduga gari leitaba mayam su yauri nga ki oina Manipur lakpa haibadi Bapal lam the Tabuk Togo sing, Moina Hasi, Moina Lak Poiro, the quite Marway, I call him Manipur running water system say. As if Hazadi, I call my arm say, ising tinky later, Yumdal Tamdabang Hak the never. Running water, tape water system late, running water system late, Masida quite Marway electricity hiro, electricity free oil matam, running water free oil matam sida, I call a prepaid, Nena Harangasi Maksu line, run later, Aduga. Running water systems in Manipur and Imphal area da phangdabe khatane ba adugi amu akhoi namu yengjagatu she akhoi gi lockdown tawre concluding part ta thamjagadu shina akhoi gi disciplining maintain tawbase police sing ju myoi bani moi da su sigi toolkit se pibi gadab ne ba hajik toolkit sama te akhoi gi cost price more than 5,000 rupees ne ado hajik suppose me ma naren satpa matam je police yauni police tu gi magidi icham jam dress u shet oragadi police tu na mo hayeng career oirak yari akoi ngasai ka akoi ngasai aduna sigum masa mayam si taseng na hairagadi in a very holistic approach ta si puna mo se paisa chang ne aduna sigum matam sida scientifically like let's say akoi gi drone gum sina ba adu lekai de yeng ba kramain na tauri phajana shutdown tauri bra tau dabra awareness pb ba aduga natna akhoi gi ambulance kari number da kauni natraga private akhoi gi ambulance number da kaurugadra haimna singba adu khwai diki akhoi na in a very practical sense that hajik se World War 3 ki type ne aduni ya maru oina electricity ma free tawbiro aduga yaraga di running water system se ising se aduga third ta ya maru oiba kwai diki maru oibadi government gi dedicated website ama thambiu haina okay dedicated website ama thambiu matam di pulo lore jakitang ten na thambiu tamjari se asai aina hajo point khara khoi party gi miyeng da tamjari se virus okay masi mi puna ma compulsory oina masi labor leitabra hai bese test to
Mass testing mass testing sima ai sai habit ka Okay. do matak to sik lei sai na thamjani si ngasai khoi state ki budget ki wa thamure lei se bharot ki so dungai lei post ida khoi masi virus thengna na bhona ba kanda oi films se China da control to kure si kari gino har gati moi gi budget se da US dollar billion 16 ne hours US dollar billion 16 adu whereas United States da only US dollar billion only 4 khakta ne whereas India da di US dollar billion 2.5 khakta ne akoi yamna very important point si amaru oi report amane si gi ofam se masina maram war kanda ekoi gi maru oi na tawda pai khakta program am sings paisa dipan tor kadoi ne ado khoi budget ta kari yaw ge Okay. Budget ado rik China da solution am pore hai se masi kamai to gi mayam khambiri dun ekoi gi numit tare ni da ana ba lising kaya gi leifam phamung Yes, hospital hospital mayama sabagi wa mayama phone eba war footing da taw eba adu loina na ekoi gi ekoi mi puna loina pan thopi no hai na thon draga su essential commodities mayam sing se lo yohan bhai through e marketing ai si darka le re ai si thadoke si mayam sing se adu marunda official wa si mai mayum da loina Okay. on sohol le aduna so mayam sing si aduga adu si mathakta ekoi gi kudawen Cuba si China ne awari matam no moi doctor si yankai tharim sig mayam sing adu Cuba do si virus si kai reaction ta leitri Okay. fine to aduna ekoina maru oina masi yam seng na hai targa di ekoi lenga ki mai kai de gisu adu ko le parja miao ki mai kai de gisu masi chap chana thengnarabagi thengnagi haina khanba madu gi wakhalon mayama ekoi yam ning thina phau bai se Okay. ngasigi yam sathiba phibam seida ekoi punamaki apunba ekoi shakti ba sagat mina ba tangai pa sange Okay, ki do na chen badi yaro yam chong na budget am mathok ta duri ha exception na ngasai finance department yaudi haibado hajuji ki partial modification tauba order ma thokle maduda exemption to the yauri si Yes. finance department treasury veterinary animal husbandry forest department Yes. telephone and telecom services su yaure aduna koi finance department su koi gi Exemption da yaure. to the yaure Hangagani haibtar. yes Okay, maramatu na hujik ki wena di khoi lockdown taru leri mass testing amadi mathok tare khoi test yam tau da ba state ki wena su tau dre rogan akoi India ki wena su test yam na tau da ni na confirm oi ba mi gi masing si yam na nieme maramdan testing se madi WHO na su to low testing ana high grab ne to koi test tau bangam dre dai bisna yam chauba threat am so adum oi bi yari bani kaino da akoi marak sida test tau da na mar moidana virus se puba mi mayam yoram targadi makhoi na tam sandu ki tadra mayam se silent spread am sungang khang na sandu ki bam moram targadi yam chauba awaba ma disaster am hoini banabuduna mass testing se matabu mathuk ta habi yom doni on deno ngasi onati manu hono ki taram si matang shalu sinjar ngasi taram si ta oza Sotinkumar amadi Bupenda lengbi trong se taram si tha happy kiba amadi mapung han gi namakta anibu puthaga chopon chari appreciate your journey masin ngasi gi manu hono ki tharong ngasi gi edition ase karam to bi bage ko khan ber pu yagani ko mail id impact tv news@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pu yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing out. Thank you so much.